لبلنداهیا جاین روشهلاتا ترکیه لگند آجاشار نفوسا میران بلس کم دبه. جیان لور پر دجواره و بصدان سالا برنگکی چه گوهرین چه نبونه. جبو گرم کرنه و چه کرنه خوارنه ریخا هشکری یا آجالان تین بکار آنین و گلک مالان بوریا آوا و خوارنه نینه. اول مگه پیوال چون هوا من همه چون هندکا چلیقا فروتن هندکا آجال و اردقا فروتن و چون تنه از دو حوالین خواه ماینه لیره ام نکارم بچن جبر که ما چه پاره نینه اوین پارهوان هی چون امریکا اولوه داره دخابتن گلک میرین گنج و نافسر جوی گندی درکتنه جبر نبونا کاری و هبونا درفتین باش لامریکا و هاتنا باندن قاچاقچیان دناف گندی ده. خوندکار زانینگه عمر کن نخواست باشنا به خواه بدده دیار کرن دبیجه او خواه آماده دکه دا بچته امریکا. Amerika'ya gitmek istiyorum. از دخوازم بچم امریکای جبر که از خواندنا خواه تمام بکم و کاری که جی پیدا بکم موچه لیره گلک باشنینه موچه تنه 300 دلاره لیره لیل امریکای 3000 دلاره برای من بریدم که چو امریکای او دبیجه از سربستم و هر تش لیره خوشه افده کار بکه و بمهنه پاراره که و اجیده بچم بویده قاچاقچی ji parêzgeha Agriyê nêzîkî kêleka Sinûrê Îranê derbasî gundên ciyayî û hejar dibin. Çi hejmareke fermî nîne, lê tê texmînkirin ku di van salên borî de bi dehan hezar kes ji Agrî û gundên dewrûberan derketine û çûne Amerîka û Kanada. Enflasyona salaneya Tirkiye di vê mehê de 61% zêde bûye û mûçeyê wan têra wan nake. Kasaba goş baha kiriye. قصابان بهای گوشت بلند کریه نام پیشخانه یان نام بها کریه فقیر نکارن دبارا جیانخوا بکن Welatiyan ji dengê Amerîka ra got ku qaçaxçî bû her kesî 15,000 dolaran distînin. Bi vî pereyî ji bo koçberan bilîtek otobûsê ji Enqere bo Îstanbolê û pişra bo Meksîko dikirin û wan dihinêrin. Pişra ew ji Sinûrî derbasî Amerîka dibin û li wir piraniya wan têne girtin. Dema ew daxwaza penaberiyê dikin. Koçberên Kurd gelek caran behsa zordariya Tirkiye li ser wan dikin. Xuda nêdikanê Elî Çapkar dibêje برای وی بری 6 ماهان چو امریکا. Genç kesim hemen hepsi gitti. جبو جیانگا باشتر و پره که پرتر همه گنجین ولاتی درد کهود جه آگری هر روز نزدیک 100 حتی 150 کس دچن خلق برسیه درکتنا خلکی همی جبر هجاریه یه. دست پیکرنا جیانک نو لامریکا یا باکور زیده دبه و جیانا روزانه روز بروز دجوارتر دبه.